Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go mosielele le Mphoteme re go tlisetsa dikgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobosi go le mmogo ka tshedimosetso. Bagaetso madume tsa thapameng eno re di simolola ka gore mapodisi a re bontsi jwa matlhatlhela a fitlhetsweng kwa lefelong la Thunso kwa Bekkersdal ke a tlhobolo ya AK-47 batho ba le 9 ba bolailwe fa ba le 10 ba gobetse. Go tlhomilwe setlhopha se se kgethegileng go batlisisa tiragalo eno. Thunso e diragetse mo mosong kwa taverneng nngwe kwa kgaolong ya Tambo mo babelaelwa ba neng ba thuntsa mo teng le kwa ntle ga dikago. Sepodisi sa re babelaelwa ba dirisitse dijanaga tsa modiro wa Toyota Quantum le Toyota Etios go boloditswe letsholo la go batlana le babelaelwa. Cartridges of AK-47 rifles, than pistols. We also got live ammunition. It's something which it's used to harm or take life. Therefore, whether it's a rifle or a pistol, they are part and parcel of, even in war, you use any type of firearm, not necessarily rifles alone. Sifikantswe se se gopotso se se rebolotseng kwa stationeng sa sepodisi sa Park Road kwa Bloemfontein sa go tlotla mapodisi a Free State a le mo tirong se kaya boineelo jwa bona. Maina mapodisi a banna le basadi ba ba tlhokafetseng magareng ga ngwaga wa 2020 le 2025 a kwadilwe mo lebotaneng leo mokomišenara wa sepodisi wa porofense a rileng ke maikano a tla nnang teng go ya bosakotlheng. Ba malapa a bagaka ba ba weleng ba neetswe tšhono ya go baya dikgare gaufi le maina a masika a bone. Go tsere dingwaga di le 5 gore lebota leno le wediwe. Gompieno malapa a tlhomamiseditswe gore baratiwa ba bone ba ne ba dira pharologano mo matshelong a maAforika Borwa fa maina a badiredipuso go ralala porofense a ne a bidiwa. Mokomišenara wa sepodisi wa porofense ya Free State a re go botlhokwa go nna le lefelo la segopotso la porofense. As a provincial management, we are commemorating them to even say to the family members that their lives mattered and to say that they are gone but not forgotten. Ke le bota le tshwantse le bue le rona jalo ka baahi ba Free State ba se ka ba tender this initiative se tswang ke national ho sena ntho tse haufi le bona in the province mo elong hore ha ba hopola beng ba bona ba ka tla ba ritse le bota lena tshwantse be le bota le buang le rona. Motlatsa tona wa sepodisi o bolela gore le fa gona le dikgwetlho tse di tshwenyang mo sepodising maphodisa a tswelela go dira. Le ge go ntse go na le ba ile gore ba mo pele ka commission le mo pele ga ad hoc committee ba be le maikarabelo ga dilo tše ile gore ba re ba di dirile mošomo wa go sebetsa wa go berekela setšhaba o tswela pele. Malapa le one a ne a lebogela tshegetso e ba e amogelang go tswa go SABC. Re le batswadi ke metsi batswadi bo botlhe ke sa re lapa la ka fela le malapa mangwe a le mfano re iteboa thata haholoholo seponesa sa rona sa South Africa ho re tshetsa ka le malapa. Free State ke engwe ya diprovinsi di le 4 fela tse di nang le lebota la segopotso. Tse dingwe di akaretsa Bokone Bophirima, Kapa Botlhaba le Mpumalanga. Kamogelo Sekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Pula ya mogetswe jaaka tiragalo ya tlholego le fa go ntse jalo fa e tshologa go feta selekanyo e baka tshenyo ya dijalo. Bangwe ba balemirui ka kwa Bekkersdal kwa Northwest ba re dipula tsa sešeng di amile dijalo ka tsela e sa siamang. Ga ba solofele go ka nna le setlha sa thobo ka ngwaga wa 2026. Jeff Nong wa dingwaga di le 57 go tswa mo Bekkersdal o na le tshimo ya morara ya dihektara di le 10. A re dipula tsa sešweng tseo di patilweng ka sefako di sentse tshimo ya gagwe. Ditshenyegelo tse jaaka le bona fa ke sefako se thubile merara e leng gore ka nako e ka bise e godile setse e le gaufi le gore e ka butswa gore ka nako ya thobo nako ya thobo e ne ka nna ka pele yaanong mathata a sefako a di thubile gona nyana ga gona gore nkare go tlo go na le thobo e namatsang. Nong a re wa go tshwanela ke go fokotsa badiri ba gagwe. Setse ke lekotse dihektara tse 10 ke bone fela gore gongwe nka bona thobo ya 30% e seng sepe fela
se se bontsha tatlhegelo e kgolo. Batho ba ba tlwaetseng go dira mo ka nako ya thobo ga ba tle go bona tiro ka baka la tatlhegelo e kana-kana. Ba ditirelo tsa maemo a bosa ba bonela pedi dipula tse dingwe mo porofenseng ya Northwest. This cooling changes the global wind and weather patterns. It typically brings above normal summer rainfall to the northeastern parts of South Africa, such as Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, and KwaZulu-Natal, also parts of the Northwest Province as well as the Free State. Balemi ba ba amegileng ba ikuela go puso gore e ba thuse ka matlole gore go se nne le tatlhegelo ya ditiro. Zebulon Maine, SABC News, Ventersdorp. Seteišene sa radio ya SABC Munkana Lonene FM se ketekile dikabo tsa mmino wa Xitsonga tsa bo 20 ka matsetseleko go gaisa moletlo ka kwa Thulamahashe kwa Bushbuckridge Mpumalanga. Moletlo wa mmino le dikabo o tlisitse boitumelo jwa tanso le go keteka setso. Dikabo di le dikete di phitlhelelo tsa baopedi ba Xitsonga le go ka godisa puo le ngwao ya Xitsonga. Stadium sa Thulamahashe se ne se tlhanasela ka mmino le motantsho bosigo jotlhe fa dikabo tsa mmino wa Xitsonga tsa Munkana Lonene FM tsa bo 20 di ne di simolola. Diopedi di ne di gaisana mo dikarolong tse di farologaneng di le 15 ka mono wa 20 The Power of Music. You know, man, I don't really got like a real explanation for this, but you know, the emotions are very high. I am very much excited, and thank you, Munkana FM, for promotion, and thanks to my fans. Thanks for support and give me every day the motive and pushing my music. It's not easy to win the award, even if you can sing, you can be popular, but to win an award is not easy. Batho ba ne ba phopoma ka boitumelo ebile ba duduetsa ka boikgantsho ka nako ya moletlo. Ba begile fa ba itumeletse gore dikabo di tlisitswe kwa tikologong ya bone fa e sa le di simolola dingwaga di le 12 tse di fetileng. Experiencing we're having this awards in this place for the first time this year, and we are so excited. SABC ya re dikabo di tlotlomatsa baopedi ba ba somalelang setso sa Xitsonga ka mmino. So for us to be here for the very first time signifies the great cultural history of this music. I mean, this town where we are now, this is almost the biggest culture of disco music. But as Munkana Lonene, we play a very big role in terms of social cohesion. Go ne go tletse boitumelo jaaka balatedi ba ne ba bina le go opela kwa stadiumong sa Thulamahashe. Mo go tsa kgwele ya dinao balatedi ba kgwele ya dinao go rarela kontinente ya Afrika ba simolola go ka thologela ka kwa Rabat go latela tshimologo ya tournamente e letilweng go gaisa ya Africa Cup of Nations monongwaga. AFCON 2025 e simolola phirimaneng eno ka kwa mošate wa Morocco ka moletlo wa pulo ka kwa Prince Moulay Abdallah Stadium, mme o tla latelwa ke motshameko wa pula ba dibogo magareng ga naga e leng gore ya amogela baeng Morocco ga mmogo le naga ya Comoros. Barati ba papadi ya bolo ya maoto ba dumela tournamente e tlo atleha. Ba re ba fitlhile hantle naheng mme tsotlhe di tsamaile ka thello. Dihlopha tsa naha tse 24 di tlo hlodisana dibakeng tse 9 metsetoropong ya Morocco, mme mohlodi o tla nne wa sokola ka tsatsi la 18. Just arrived via Rabat Airport, which is magnificent. It's very safe, and we feel like the AFCON Cup will go as planned. The atmosphere is fantastic. The stadium behind us is immense. There is nothing more to say. The fans are here. The Moroccans are here. We are eagerly awaiting this AFCON, and I hope Morocco will win this 2025-2026 Africa Cup of Nations. I came from the Democratic Republic of Congo for this great event. This big day, which is the Africa Cup of Nations, and it's Morocco. The Kingdom of Morocco is the host country, and it's a real pleasure to be here, especially because the DRC is participating, and we believe we'll return to Kinshasa with the Africa Cup. Morocco ke dithatohatsi papading e tla thakgola tournamente kgatlhanong le Comoros. Sehlopha se fitlhetse se ka magologang sa mohopo wa lefatshe o fetileng naheng ya Qatar. Morocco e hlotse papadi tse 18 tse latelanang mme sehlopha se na le papadi tse bapalang dihlopheng tse phahameng naheng tsa Europe. Pesing ka SABC News.
Mothoetso Ndindilekalo tsa thapama eno itse gore kgaso ya dikgang tsa Sepedi ga ikitla e nna teng ka moso ka ntlha ya sejana sa metshameko ya AFCON. Ga jaana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlha gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga botse gangwe.